Shubor nakaslem jong unausan hima. Kandiat kedon ka misunderstanding. Ako iiwan ka social media mena pon jamit. Hakaba i pastor lalu bat itemen basang dinong cloud. Kia lek ban visit ia ka mission joki ante apo apo Bihar. Kaban naka nongba patna kam chingai hardly maybe 40 or below 40 kilometers nampo patna dekadon ka information ka ba ngarmayo kapor ko basibici sitek sibici saupo tu ka ba ong ba kisapat akini ki kunhun la sena kaliam ka VHP or something ka ba ki pendik dari penton lani ki syok kidan ya kini ki abot ki ruramba iwe pastor ban iwe dengan pesan te mara ya yo jintip kuntahi nakaliam jonga nakaliam joka government wood ni kontak sete syapo patna ha ka ba DGP jongi uyo ekren yo DGP namta USP jongka patna rural batip ya ke sya makalong te kai kebajia kolong ba tentang misunderstanding kan get consult te naman i ki ong na baya la sya bom te lay kamdon ke ji sya kata te nakaliam jong kabor ki police wood an lay kren ke lay na tau chief secretary jong i lay kren bot chief secretary jong ka Bihar wood ki la chim ka from action bad hakabakan dulu keladon ke ji stu jemut hakaba kamdon kanu kiji masau dan kanu kata ka kumba kami ke social media balai ngali keren ni na mga iting yo lesi kidon ke nong sim kabu ban persekutu bakla bahkan don ke komunal kelas yang dia Silong dan ini ke jom de bang akwa ban pensai kamat jompi kalong ai baki pajbak it skutu bahkan ni ka isu kamdon ndai ru baki sya syadat nang takbaar la a company ya kiru daka yaki police yaki officers hakaba menta kidun on the way hapo airport bat kin sawan paino menta kami sipoino seselong sibet kami la dengan long asai instead dia kata ka banoka penpisah na kaliya masurkar hakaba kumong api nilai simkia namang itasyo jiktif kita kiri tinday menta da ka basuk ka basain banda ka jistu jibon kamdon AA ka isu hakaba ngin dia don ke jing snow atatin dan ke jing snow si dan ke jing snow kuslai halo jangan ke jing jia ngabajia menda kamba shibiji arpo dan shibiji shite lai nakaliam jong chief secretary jemi ulai lo ban krembu ban pastor ban teman pasat akabi gelai kren yaki ban don lo ka ban don kanega kanu penuh tenang tam dengan ta jong pastor ki jong giyu kilai kontak lai ki pastor sini ki beri jong sinot ki di tairu bat ki belum tot sana de ko mo pi kap don kanu penuh ke jia ka skosi lani bandon kata ke jia syok ke jia bom ki ada nak bentak ini ki abot ki ramba ki badeu ki noyalam jong ki balak hande posra ki ong bakira sa tanat pat ki de kata ki ngopi bahadon slight misunderstanding hakaba kabaha pelat ba kialin o atanat dari pihak suatu bahai ya kadang kami kabelong sabar jong atanat bursin kalak bami kadang dan rei ultimately boy atanat daya tamu api mari yo jiktip mengiru nilatik opi kene nilai keren te ke brokhait la resop hang tu hapo tanat agak kamdon kadang rengkap lu ladon lambat ki security ki polis kile hi maki sa tanat ya kai long kile hi maki kini arut sa tanat ke AMD balik maki kituru na locality kia om bayang ini lechana tidak tak itu ki jongi ki om ba em kan bahab ini lechana but kalong very good kajing lechana kapan bahas sebut ban like kene katai kajing jia le ne kajing ya mansau le ne kajing asyok kajing ka gang on pina maki don commission ka don commission joki hante kilet ban inspect kilet ban ya slok kadang kami kingar am dayo di tilut na dong sedong kadang ngopi bahasa kedar kadon commission fee hanti ya jaka kabade ka outskirt na patna di imat kadon kam misunderstanding hanen tai ndai ngopi kamde kumba la circulate ka social media
bakadon ke jinga syok badon ke jinga dat ne badon ka jing huriura In English.